Elmazı taptın Hasan? Elmazı taptın? Yürü şimdi çünkü vakit Hasan. Андан кетіп бұса отырып. Ага. Яша, siz var mısınız? Nasıl? Традиционная основа. То есть, Hasan Юрнус? джами, когда заходим, мы видим фонарь, это как символ, ну то есть свет фонаря указывает нам дорогу к Богу. Даже на Башташе, 100 Selam. лет назад, высекались фонари. Yani doğru. Bunda değil. Bu taraftan değil. Doğru, doğru. Bu taraftan değil Hasan. Уникальное значение. O bu taraftan. Pek meraklı. O bu taraftan Hasan. Юрнус Hasan. Meraklı mına cezveleriniz var. Her daim siz onlarla mında getiririz. Selam aleyküm. Elmazcığı tapamadık.